Assalamualaikum ya. Delo Mereka siapa? Ah, tirian dulu lah. Jadi apa mi? Putih, berada putih. Diri mana pekapang deh? Berada putih mami ini. Tak boleh beda-beda. Tiba sangalah semakin TV sangalah memang kau TV sangalah Oke. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. kami dari Wasponda Paroki Sorowako. Dari mana? Paroki Sorowako. Paroki Sorowako. Wasponda Wasponda dan saya juga dari Paroki Sorowako. Mantap. Sorowako Bayangan Nah, hadir di Malenong. Di Malenong. ada di Malenong, Tampanan Malenong, Tambunan. Besar nih. Yang mana tuh saya? Karena Sorowako. Karena Pastor Nathan pernah tugas di sana. Jadi kami datang berbagi duka. Oke. Mantap, terima kasih. Sama-sama. Sini ada umpau. Ada. Oke guys, kita Apa bicara aku tuh? Toraja apa? Toraja. Alam budaya Toraja. Budaya Toraja. Surang Real Mangapan. Real Mangapan. RM. M. BT. Mangapan official. Ketua DPRD Luhut Timur, Comai Sorowako. Rombongan Ketua DPRD Luhut Timur, Bapak Richard Sorowako. Rombongan Penganne Wasponda. Rombongan Bapak Surah Jomai Baras, Bapak Weren Talung Lipu. Rombongan Nane Tampe Tambunan, Bapak Rikar Jomai Baras. Rombongan Bapak Nopri Pangala, Mama Wandi Jomai Waras, Mama Wandi Jomai Baras. Rombongan Nadeni Jomai Makassar, Papa Esi Jomai Sorong. Rombongan na Batine Darman de Malenong. Dan dia untuk tujuan salurara salubupu lasuyan kamputu arah na lalimbong ropote palisunna katongkonan lantema atau tema.
banua nenek nasi dan kaisungan todong. Tumangi silele patungkon si dan tigurindim ini banua. Ta demi tampanan ini pasiruan namuane launtaranak tampaisan ululuan malawai. Ladi patung bami tondok ladi duang dia pami. Tumeng kalemba midika malalan pa tahunan mo undola motosoan nadang pantak darang tau. Di padu bangan madau kakana sondong di paru rito lea kado titikutan mendang anak awan wamen dulu saru menta dulu reke. Tampato turun lako bak panalembang meru yang kaboro lako pentutuan libu. Na tundan solarika naru yang kamtongan dika mangirika kupokada laku tule rani tang tatiro raka tau tang tak paraka matanta. Melawi sang moso langanoi sama minang alambe rabaoi papa sakumawa langanoi songko siling siling. Todi garaga masuli todi kombong darang butu di potandu mutarang ngana tondo di pampang na pangleo. Siang baralamba ilante allo temo. Si barung barana lante kula dirandelu langan anda to di po. Bukun nabuangin to di potarang kuna asik to di pololo na sendan. Si ayo kalamba si barung barana salumbe paredung tinting konganan angga walu sudirapa to dirandu simbolong wani pon lulera. Korro siarang ilang tiang to temo ngis-ngis sudoan lante kula dirandelu langan. Tumeng kamadaku diong te pangrang te manimina sa tombi. Tume pakarayang diong te pempalian lente kena sinene lelang. Kau di potau bunga urang ko ditong konan salya ini. Lante yang lo temo lante kula dirandelu langan sulatia lama dan jang panitoba parang-parang. Nanai susah kayang. Untara nakadanggalan sangka ululuan dan panilian tontong dikasiri mata tukuna ikawan tontong tubulan. Melindo kang parapanan dendel paturukanna taru kupulawanna mendilalalong. Kalau sukan naubena to sitarana kaling kuang awa sulato matawai lamai padang risadan. Tondo marongko pada tondo pemba siang nungi pange tiga. Oke, mantap. Langan siyo kalamba si marung marana. Pantalanang napakasi kilamay padang rirante tao. Tol pabendan bisa pasak manda kumpulinghan ngena di patulan nangi lembang kauna bintintan sarina. Dine yung pilih lang sa mutono buang matasar kilo mamakul walu kalambau sampah palisuna kikiri tigo malagao bilang mani saray kola sama bisa. Diumba pantarisan makalain atau sampah senene kasang kalapan dato doloka bendan panikuan nalo ini atunan ng pembalabangan mantukula mangkagitelen tun nalindo kasi kasal dito naliambe pandan kamarosong sinene karasiya kalamay padang harima dandan langan siang malalamba si barong balana anggapan targo bulawan na kumbang datu lalu sukan daure na bauwe. Lama itu di pulu bayangan na di pakaropo kabulawan na padangri pas setangana. Hoi tongkon duka pantarisan makalain na. To natara na kapadangri pangala. Keme saile suleki kementiro tuaraki ton na dilututombang lili lepungan bulan ton na diosa balatana angga matari kallo. Ton na lututombang ito matagara nosa balatana to kuli putih bendan panikuan di pada tumuane lamay padang ri pangala langan ni medodo ambun numpanata talimpuru manggi rika kupokada laku tuleran ni daya saadan daya singki torro sabinna salu saadan mak kadatongan tongkon pantarisan makaraengena
Tunggaraga sangke deran kumombong sangat tiang karang untaranak kada bisa bisara misa bunganna tiumba pada ari wandula langan ni seyo kalamba si barung barana taruh gobulawanna pangarungan patendeng na taruh kallo lamay padang ritalung lipu tongkon pantarisan makalaengna pantaranak nalandan langi patendeng lelean nuran tunola langi kalua tumete batara asia-asian umpo pani angin umpo lente ketalim puru tiumba padang ari sorong pada dollo ko jomai padang ari Jakarta tiumba jomai tondo ko ribe tawi pakapan melindo tampara paana kenden baturu panna angka to tiumba lamai lili na padang rimang kasa pada dollo lamai padang ari goa nanai total bocoy celi capagal na impam pada pada la kuwa tondo korongko sudah timulambi tadi telah tulamparan tondo bebas yang lori pange teran tidak ngatulak kambuno lumo ngatokon pantarisan mengkawayan nanai sumarreda unna paretal lubulin na kete talu eteng na nakatonan sinene sarong kila nanai bendan panikuan sinene patana alloy nina ton na di Indo pasti kasalle ton na di Yambe panda di Pamarok la kukuha upu kupaliling bontong kutambil balatenong kusampaki talulangan kutendengki talurike na kede tuallo pada kede tua talangan bulan padalangan parayan talau ngalatong luna sugi laun kakala paparaya maklalo sunnayanan la kukuha tabe tega yang mak dandan siman rara mak paran-paran la kukuha tabe tang tor romoroko taun isung paraya mo diong te balaran nampak tang salah suka diong terantian tuyu tang pindaurakna laun tayang rampak taruh kubulawan nate tongkonan lalosukan daurena te kaisungan malenong tulalimbong mak rinding pala tasik mak kulang butaruno laun palimbong kada sang buku laun patasik sang patikan na misara ruko suleng kararaata tokumua tarampuan tamas surang asang kakin dinanta angga mairi kiti mang maumburang atang kisino kigala pabalaya matalo tangkuka nah kapungkuran kakiti mga gulolong pirande maaw kang kileson. Balik ka dulu. Mami pak kanyaran nih.
Oke. Kalau pengen sama tuh ibu boleh. Ayo, coba itu apa ngena. Oh, tadi di situ tuh apa ngena. Hai. Oh, sibuk untuk apa kan? Ah, Mimi kan dila subang ka buo lah. Tadi kan dila subang ke kopi kian sama. Malah lapo tuh isintan na. Lapo. Dari kati pisra ko. Kapag kita apa bila kami anak ko turun ke Palembang, bila kami anak ko Bapak Pastor organisasi Ibu Pendeta, Bapak Pendeta, siapa bila kami anak ko Tuan Pendeta, Bapak Kapolsek, Bapak Dewan, Bapak Lembang, lebih dari itu adalah luput yang lebih berairan. Oke, pada waktu maka tadi udah beda ke sini ya. Weh. Kita itu semua. Wah, mantap. Oke, aku petiro ini pada waktu. Tongkat ajaib deh. Oke, mantap. Ya, udah ada nanti tongkat jatuh. Bersemangat deh. Oke, cici sama. Urang kamar nak kok. Urang deh. Bersemangat. Kena puelo po, tayo kaya dem makada kote. Oh. Juga kia. Dia kada Saria siya na uban. Tambunan tupa abal kutuwak. Apa itu ratunan Isa pa malayan lang na to, suka isip. pa manapom, sambong Oh. hindi. Minum ballo. Manapom. Yaman na minanay salat to pisan to. Tator ang nakanay corona nami patami mi ko nakanay corona. Ya, Sangat naga. Apa corona ni sangat corona. Mana corona? Koro. Om Julius. baik. Oke, baik ya. Oke, Pak. Lalu nurus termo. Baik kampung mana? Ya, sekarang tuh apa Iru? Ah.
layanan kopi, teh kopi, air hangat, dan kue atau touring. Tahu pun wah kumpul tira bayi bakarat tak. Ini si malopok lah. Iya. Magaracak-racak. Gerak-gerak. Biar kembali awal ini atau nah. Ambil anak aja. Oh, nah walara boleh beli nanti. Warung mo. Sini di sorong. Dari Lampung.
sungan makaraeng na ilan baru-baru datu tesulunan daula abi.
Oke, mantap Bude. Dile. Ya dah ko ba. Iya mi si piam karena mikir dong kita oke. Malu itu malu. Oke, mantap. Oke guys. Ya. Nah, aman live bukan lah. Ya. Oke. Halo. Halo. I love you. Hai, terima kasih. Bagaimana? Bisa Allah. Oke. Menurut proyek lu ante Pak Dewan. Lancar proyek ya? Lancar. Oke, aman deh. Aman. Mantap. Oke, Edi iklan dulu. Dong pada dibuat iklan kebetulan sakit dulu. Teman-teman tapi bisa siapa minta Iya, oke, semakin aku iklan dulu nanti. Emang iklan deh sama Dede ya mau. Ada bila-bila sama di Bangkau di ada apa ada di permak gitu. Ya, betul. Iya. Ya. Di sisa masalahnya. Iya. Yan nama tengah-tengah mau pulang mau cewek-cewek perantau ramput tuh. Nah, perantau perantau nih kak, tante Risto. Nah, perantau perantau. Status dinginnya teraja. Oke. Masiri itu kakak tambu dan muka. Oke, Paulus kan di pau. Weh. Mata-kata bulan ramput perantau. Nala budak-budak Pak Bira kali Bira laku tege. Kami taruk turi yang nabi tongkonan naulangkan teka tuan sunga nabanang kami teh. Kamapian ditonton kembali seorang kuyalan tuan. Halo, let's see dulu. 1, 2, 3 mantap. Makalima na tunay sulungan sa tangan misya tangan nampak tangan pemarana pangalisuan narantian tiwi angkan mati kada kesalahan dan sang pati kanan bisa rafael na sumalang dia tondong to batangtang la dia kana ko kida ko umo ko kinani tang situru na wali sirle tatang misi tang sikodo mudo sang kalama ba Iku ada di kataban ni madiong ba ateng da takang kanan ni matu peina wada na torro pakundun boko jo batangan di kale kada nanen patan dewasa dia tondong to batangtang la di tengah segini yang mengalun di tengah terlalu pengembangan tidak kita lalu mata pengambilan ke lagi kita membangun itu pasangan yang kali cara berjuang mengenai dan mengenal tentang hal yang tidak nama bahasa kita di tanah kalau
Kita biasa mengenai sekarang tadi kami di Pulau Pangkalan Pulau Wantang yang untuk katongkonan kamarintinana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Batu Papalan Arikat Jemaah Sorako Turang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor katongkonan kamarintinana keluarga besar Gereja Katolik Stasi Wandula Jemaah Wandula Turang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor katongkonan kamarintinana Bapak Sindi Jemaah Wandula Rang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor katongkonan kamarintinana keluarga besar Bapak Victor Jemaah Jakarta Rang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor katongkonan kamarintinana Nenek Cindy Damai Sadan Rang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor katongkonan kamarintinana Bapak Guntur si Bapak Anak Guntur Gowandula Rang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor katongkonan kamarintinana Ponganne Gowandula Ponganne Jemaah Wasmunda Rang Pemetan Damali Tutun Kabor Lakwa Pastor Nathan mintu nato lain lagi alang letter E sitaru lantang nomor 30 misa saya lako lantang 32 betul ya Pak mintu nato lain lagi alang letter E sitaru lantang nomor 30 misa 32 sitaruna katongkonan kamarintinana Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Ketua DPRD Luwu Timur Jemaah Sorako Turam Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Narinas katongkonan kamarintinana Bapak Guntur si Bapak Anak Guntur Gowandula Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Narinas mintu nato lain deki alang letter A si tarulantang talung pulon karua betul ya Pak mintu nato lain deki alang letter A si tarulantang nomor talung pulon karua si taruna katongkonan kamarintinana sitaruna katongkonan kamarintinana Epi Jomai Kunawe Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana si Bapak Nadelin Rante Bawah Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana Mama Anto si Mama Anto Jomai Madandan Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana Nenek Angel si Nenek Angel Gowandula Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana Bapak Tian si Bapak Anatian Jemaah Wandula Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana Mama Angel si Mama Angel Jemaah Wandula Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana Mama Yeri Jemaah Makassar Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana Ike Wasti Ito Rante Bawah Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana si Mama Lisa Tumale Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Mama Anaepan katongkonan kamarintinana si Bapak Nopri Domai Pangala Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Anaepan mintu nato lain deki lantang 20 misa saya lako lantang nomor 20 na apa betul Pak mintu nato lain deki lantang nomor 20 misa saya lako lantang nomor 20 na apa sitaruna katongkonan kamarintinana Bapak Redi sia Bapak Redi Jomai Sorong Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Riel katongkonan kamarintinana si Bapak Sura si Bapak Nasura Jomai Baras Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Nariel katongkonan kamarintinana Bapak Weren si Bapak Naweren Talung Lipu Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Nariel katongkonan kamarintinana Netampe Tabunan Ram Pemetan Damali Tutun Kabor Lako si Bapak Nariel katongkonan kamarintinana Bapak Rika
Siapa panarikar Jumai Baras Rampo Betantamali tutun kabarong lako siapa panarial katongkonan kamarintinana Mama Wandi siapa mana Wandi Jumai Baras Rampo Betantamali tutun kabarong lako panarial katongkonan kamarintinana Deni Jumai Makassar Rampo Betantamali tutun kabarong lako siapa panarial katongkonan kamarintinana siapa siapa anak Esi Jumai Sorong Rampo Betantamali tutun kaboro lako Bapak Naria mintu nato labing tamaki lantang nomor 97 selako 20 betul ya Pak mintu nato labing tamaki lantang nomor 97 selako 20 Sidaruna katongkonan kamarintinan na Bapak Guntur si Bapak Guntur Jumai Wandula Rampo Betantamali tutun kaboro lako ni siang labing tamaki lantang 93 selako 94 katongkonan kamarintinan na Mama Paul Mama Paul Batu Nenek Honi Jumai Makassar Rampo Betantamali tutun kaboro laku tebalu lain tamaki lantang 25 30 katongkonan kamarintinan na Bapak Risto si Bapak Risto Malio Tumbang Datu Rampo Tanda Sikir Makaban Toling Pulauan Ibu Kutang Siederan Bela Nataruk Tosiasok Nanek Tosituran Dadi Rampo Matangkian Suruh Letiki Alam Letter C Sitaruginan nomor Misa lantang nomor 5 lantang nomor 6 Sidaruna katongkonan kamarintinana Batine Darman Malenong Rampo Tanda Tasikir Ramakamban Untoring Pulauan Ibu Kutang Siederan Bela Nataruk Tosiasok Nanek Tosituran Dadi Rampo Matangkian Suruh Laindeki Inan nomor Misa lantang nomor 5 selako lantang nomor 6 Sidaruna katongkonan kamarintinana Nek Lino Papakayu Rampo Metanda Marendeng Kinende Gundai Saraka Bela Nataruk Tosiasok Nanek Tosituran Dadi Rampo Matangkian Suruh lain deki inan nomor misa lantang nomor 5 selako lantang nomor 6 Sitaruna katongkonan kamarintinana Riki Solo Adinna Jumai Sangata Kalimantan Timur Rampo Metandamali tutun kaboro lako Epan Solo Adinna lamin kamaki lantang 20 misa 20 napa Sitaruna katongkonan kamarintinana Keluarga Besar Dimas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja Dimas Katolik Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja Jomai Makale Turampo Metandamali tutun kaboro lako pastor lain deki alang letter E lantang 30 misa saya lako lantang nomor 32 Nah pembola susi masa ngarara tapa kantinan Bulawan taku kabia santung jabat tangan di kaleta buka biriti Bulawan dia tondon to batangka nah kibuang bayi melong kian buka yulang amik isuling ngarara tako karang pak kaluden dek moton don to batangta tadi beru mana apal koinan pura di papat wangki din nasi upa na katongkonan ta langsung pulang ngalolok na upo pendaunanna na tang lapen nelakan katang pesane siang na tontong ki parampo kaboro lako kaleta masolan asang kita rarabuku durampo matang kiang suru rarabuku durampo matang kiang suru kina lolalanta la sitiro ki papa Griel papa Aldo papa Kelin na senam Nabi kuma susi itu dari kita paling dulu batang di kaleta di papan kalungan dia tondon to batangta nabi gua den nasi upah nak katongkonan salah sundulangan lagu pependaunan dan itu apa inan karo tinggal berapa gigi ini lagi sibuk ini menghadiri pesta bomnya mamanya dan mungkin 1-3 hari ini saya apa namanya ini tidak pulang-pulang di Makassar akan kembali ke Makassar kalau tidak ada lagi. Oke mantap dulu kak memang bagaimana Mbe? Bagaimana karya Bamelo teh iya nah sudah selesai makan ini persiapan mau pulang ke lihatun iya tunggu teparingnya ampang masih mau pulang Sementara saya ketemu kan dalam Wangrara bulan Januari tanggal 5, 6, 7 Merok 3 hari. Oke mantap lakukan demki woi mantap lakukan demki guys waktunya kita makan iya Jumai panitia semua untuk sementara penerimaan tamu kita skor waktu selama 1 jam betul Pak kepada pos depan dan seluruh seksi penerima tamu kemudian untuk sementara waktu kita skor penerimaan tamu selama 1 jam. Oh, nama lakukan kita Rantanes. Oke, Pak Kapolsek Sanggalangi.
Mantap. Bagaimana aman? Aman Natal tahun baru ini? Aman. Oke, mantap luar biasa. Ada kematian, Pak. Iya. Kematian Yesus Kristus. Oh iya, kelahiran nanti ini Pak. Iya. Kematian Nanti di bulan sini baru apa? kelahiran Yesus Kristus. Iya. Oke, baik ya. Mantap. Ya. Oke. Maka berkata bangku bapak bisa. Oh, dah masa ini tek filmnya tiba-tiba malu ini atau. Kalau berenal. Iya. Oh iya. Dah berkibir teh dewan. Ini dah. Woi, kata relator kemana ki? Langsung nanti lo pelu tuh. Wah, iya. Lagi. Tongkat dari Kita di bawah, dewan Waldo. ini. Tongkatnya. Wanita tuh ini tim bawa. Tongkat dari lampir. Dia tidak boko ya. Woi, woi kau tidak boko. Di itu aneh labirin itu. Lo siapa dia lo ni? Siga kan? Mantap. Oke, lah kemana kita ini perengnya? Iya, tang. Kamu masih. Ya. Oke, baik. Ya. Keluarga dari Pomi Tongkonan. Iya. Dari Tambunan. Dari Bunda ada ya? Apa kayak Pomi sana? Amat sampai yang 10 siapa? Oke, guys. Atau lakukan dekat nama kita. Perkara foto Risto. Tahu apa? Iya. Lancar tanpa manuk. Tuhan. Iya, oke. Hai guys. Mantap ya. Makan. Kita makan dulu. Oke, Nenek. Halo, Nenek. Ganjar. Iya, Pantareta juga, tahu mar kerap puluh pantareta ya. Nak abang mau apartion na. Sama, suster. Kota tertanda kamu cibu ami orang Bengkulu. Agak yung tengok lang. Iya, nak kombar kayak teman ada kuda ada kain sungan tuh. Ya, oke. Tak keman deh. Iya, neneknya ini ya, kan dia bilang. Pakai Pakutan ni mama nenek. iya. Oh. Aduh mi. Pelaku kebetulan yang bernama Dua Madua di Malapuran atau pengantar spasi Wadula ngantar bilang Pasaraya. Itu ada Kelin. 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 Kelin tuh ada. Sudah ada. Halo Kelin. Halo. Bilang dong. Kelin. Malu. Iya. Hampir ke Pak Bulin, Be. Tak akan Pak Bulin biru. Mami itu Pak Buli Timbo. Pak Bulin Timbo le. Iya. Rasa. Rasa ji. Kanya tuh apa? Oke, baik. Manis barlo. Wah, nak wadah dulu tak awal tambah ke. Oke.
Mana umpit eh? Yo, lagu dulu. Mami le pa. Mami. Tanpa kayu le. Iya, parang mga kayo. Ay, mami na to. Si Malu nak kita. Wende kon. Wende. Kuman deh. Oke, sangat TV. Oke, terima kasih dok. Mas, udah oke ya? Nah, ini minta Pak Buli ya. Mami tu Pak Budi. Kampung. Lebih baik. Pak Buli. Oke. Nah, Mbak Mer. Pak, lagu mana bikin rotek kira? Oke, lagu mana bikin? Bang kamur kaya. Kau diangko mi hai. Gila. Aku rek kau diang kabur kau taruh mati ra. Nang kamu may kaundian. Iya rek. Oke. Oke, kalau dulu ke komando dulu kira. Ya, may kumanda mo kita dulu. Aku ejak mga itu kameramen. Ya, Mira. Oke, mantap. Nah, mami pekerjaan dek jadi sate dek. Wih, ada satenya ya, wih. Mantap. Makan ka kumanda Ah, mandela lor, kontak akan dek. Iya. Ya, mau komen siya. Mana itu kami? Oh iya, berapa gunakan itu? Iyo. Ya. Tolong kumande. Tolong kumande. Hah? Oke, kita makan dulu guys. Woi, oke Mbak. Wah, mi itu kamu selalu dua lek, mami lek. Wah, hutan dua kayu lek. Tembak kayu tadi. Wah, ini mami nanti Wah, hutan dua kayu Wah. Oh, sate. Ladaan itu sate bukan itu ladaan sate no. Oh, patemi-temi kok kita aman merasa Oh. Oh. Ya ladaan to. Oh. Oh, tonoton nila ko to sa temi kita maming yo. Mana ko bo? Kita maming Alam do, kumain lagi. Hai. Kemana pergi kah? Oke, ya. Mantap. Oh. Gitu tak? Oleh sandi. Oh, ay tama te. Tak panggilan lo may daw po. Ha? Tak panggilan lo may. Kata lo may so. May kung talo mo. May kung. Talo ko nda. Talo na. Talo ke?
Halo. Halo. Dia mau bisa di masih tak mau tanggal ya. Oke guys, wah kita mau makan di sini. Oke, kita makan. Makan dulu. Makan. Oke. Makan. Woi, halo. Halo. Oke, baik ya. Selamat ketemu. Selamat berjumpa kembali. Sampai jumpa. Iya, oke. Sangatlah TV. Sangatlah TV. Oh, sangatlah TV. Iya. Ya. Oke. Ini. Oh. Sangatlah TV. Wah. Ini tuh berarti bagian dapur nah. Woi. Bagian dapur ini. Iya, tawali ka na tiro na sa TV Iya, apa di tolong tuh dok. Woi. Kasi ko ba isola pasan na to. Kumbar kene ibu tuh utan doa kayu lambuk. Din to yun sumalang waktu lah sampai teh. Iya. Udah, oke guys, kita makan dulu. Kita makan dulu. Ada terus panik terus di bapak Ya, memang kalau orang cantik itu ikut terus kamera. Iya, tidak tahu kenapa ini kamera. Nah, kalau orang cantik ikut terus dia. Oh, yuk kan. Iya. Halo, Pit. Sudah makan siang, Om Pit? Oke. Sudah? Baru mau makan. Oh, ini baru mau tadi. makan. Jadi ambil gambar dulu. Video dulu. Selamat nama Mama Nona. Oke, Mama Nona dari. Iya, di daerah ketemu Mama Nona jauh Jalan Merpati. Oh, iya. Mister Konda. Iya. Oh, iya. Iya. Salam balik. Iya. Oke, iya. Oh, mau mana? Oke, deh buang. Nomor kotak mana deh buangnya? Oke, deh buang. How are you, deh buang? Oke, fine. Mister Buang is good from Rendam Batu. Oh iya. Oke. Saya sekali tidak ada orang bule datang. Iya, kalau Nek Buang gini. Sama konten juga kamu Nek Buang. Tak beriman konten. Hai. Ini PT dah kian. Oh iya, oke. Ya, anu apa? Pak Tungguru Tangke. Iya, oke. Tanggal 26. 26 deh. Iya. Oke, iya. Kamu. Aku dulu. Ya, silakan.